Swadarma iraga pinaka jalma eling ngupopira buana agung toya pinaka papara jagat. Ngelestariang karesikan toya pinaka utsawa iraga sareng sami. Pinaka nguwantu imanusa ring sajroning kauripan, duaning toya punika pinaka sumber kauripan iraga. Nika mawinan iraga mangda uning ngupopira taler ngangge toya ring kauripan sirahina. Om Swastiastu. Punapiga terus menonton istana Bajilan Rahayu Maja Sarang yang diputu etarian ini dan yang dikadek asli ring acara vlog bulan bahasa Bali. Ring rainan ini sekali mangkit yang jadi melancaran manaja dan maliang-liang. Kegenah sani kini becik, kegenah sani alam ini kantut becik, kegenah sani toyan ini becik, lan para keramanani asli para sehat-sehat. Napi ngawinan kenten sahire para krama ring wawidangan ini kantuk eling ngupopira jagat upamanani toyo. Sani madue ake manfaat macam ring kehidupan iraga maksani. Rahinan sani mangken tiang meningayang napi mantan cara nyaga lagi matoya ring kehidupan serahna. Ring masa pandemi ini iraga makasani mangga eling nyaga kesehatan anu juga mireng sareng-sareng ngajah melancaran lan muliang-liang. Titiang madue geginan ngangge toya manun kewigunaan kemanten. Irika titiang mapina-pina utama pisan kewigunaan toya punika ring kahuripani. Napi malih wawidangan ring buleleng sane mewah pisan ngamolingan toya ening. Yening sekadi punika ngiring becik-becika nganggo toya sapuneng goyo utawi boros. Ini pada semeton Yeni melancaran sampunang lali antuk eling pitakat ini antuk 3M. Juga ngangge masker, jaga jarak lan ngubah lima dan biasa dimumpang. Inggih semeton mangkin titiang jagi ring genah sane sampun kasub antuk lingkungane sane becik lan sistem hidrologi nyane sane memargi becik. Yening sistem hidrologi nyane memargi becik pastike toya nyane becik. Yening toya nyane becik memargi becik pastike masyarakat nyane astungkara sehat-sehat. Ring genah puniki sampun becik pisan. Toya ring genah sane kantuk asli niki toya nane niki becik. Santukan tang weten jalma sane ngutang ngawang-ngawang punika talar sane kasebuh limpah pabrik. Dados toya niki belas seger termuentuk toya sane becik. Anggen kahuripan punika talar mekadi becik santukan toya punika makruwit maulipan imanusia. Sarang sami menawi toya punika sangat becik ring kahuripan. Patut nyani iraga presiden ngangge toya punika mangda becik ter kasebuh hemat. Tata cara nyani yeni ngaran toyane nenten mangge patut kematian akan teng toyane punika tiwas ngawag. Yeni iraga dua ngangge toya sina pangenahan toyane sareng duong. Kopi dimangkin iraga sepatutnya nih selek minum toya sumbandani nenten sungkan punika silih singgil penggunaan toyane angge ningkatang daya tahan awak nyaga suhu awak lan nyegah pilek.
Inggih semeton asa punika vlog titiang ring rahinani mangkin dumugi raga makasami eling muka pira toya sani madue akeh kewigunaan ring kauripan sarahina iraga makasami